everyone! Naimbagngal daw kada kayo amin. Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Manipod ka ni Kab sa trika sa naapod no anagan, Tintay i-drama. Ngam sakbay na, shoutout mampay ka ni Lenny Tolentino, Claire Silisipan ni Tailagan Isabela, kan ni Aurora Vega. Kastimanti ko na ni Kab sa trika. Dear manang biyanang, nada nakitiman nakaawat, nagagat kan pasensyoso nga asawa. Awanan ti sa pulog pay kankwana. Gat ka po iti dayta kinasingpat na imabusuak. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Nakaluto kan ba kahit? Anay ko, nagsakit man ang tingipan ko. Ay, nagrigat ako na no nasakit tingipan. Lakaman namin nga pasat ti bagbagi nga agsakit. Anya? Unak namin apaikat mo na tagsakit ang ipon mo. Mabutang akmat nga rod, Rodil. No agsardeng to ti sakit na, paikat mo, tapno makaginawa ka. Unto? Ay, hanay ko man. Sige. Tasya nga rodon tagluto. Di kan rumor dito silid ta. Tasya akong ti makaamong agluto. Ay, namati manan di asawa ko. Ag-ol dagak manan anya pa nga rod ngay. Nay, apay asikat ti aglablaba, Rodel. Ayan ni Rika aya. Agsaksakit tingipan na nanang. Naurno, dilabaan min. Saan mo't makatrabaho? Nasakit nga ro tingipan na. Anya, mala, sublatan ka ditan barok, takaasi ka mabambanlog ka nga agapo iti trabahom, ngam si kapay lati aglaba. Saan nanang? Mapan kailatan ni tayo ni Rika. Mabit la amalpas da ito yun. Oy, Rika, agriin ka man dita. Rika. Ini ada kayo matgayam nanang. Bumangon ka dita, taing kasublatan di asawam nga aglablaba. Di ka lamaasyan. Mabambanog nga agapoy ti trabaho na. Ngam isuupay lati aglaba kas kada agluto. Nasakit nga rod tingipan ko mat. Amok nga agpampambar ka laang. Amok unti style mo, Rika. Indak-dakkel mo ti kasta nga ugalim. Nasakit mat nga talaga. Nga ka man takitaak no at dadadaal tangipon mo. Apay, masapul pay lang. Ay na, Rika. Agbalbaliw ka kuman. Tabumakit kan. Kasano no mauma ti asawam kun ka? Haan nga mauma ni Rodil kanyak nanang. Nagsingpat nga permi dayjay. Kan lab na. Tatang, pakiilot yung manto'y takyag ko. Nasakit mamatay. Nan, yag mo ta imam. Hey, kasano adyag sakit? Kat si kamot amin tagtrabaho iti balayaw. Senyorita mo ngamin di asawam. Aduman nga rutian anayin na tatang. Narigat mo't ano persa kapag trabahuan. Kasi man. Ay na, at datimangkan nga urat, anak ko. Lamiis siguro da itaw. Kasano mo ngamin? No sumangpad ka nga gapo iti trabaho, si kamay lang tagluto, kanuan niya pa'y dita. Kapilitan mo't nga rong ngaramidak dito tatang. Takanayon mo't nga darik-rik na ni Rika. Kasdela ka na yun manipod sa nagasawa kayon, at da ka na yun tirik-rik na anan. Mas asyanak mo't nga rod kan ko na. Lukas siya nga danan na yun na tatang. Ay, katsi ka, di nakakaasyan. Ay, No siyak takin asawa ken kwa na. Saan gagbalin di kas degal niya? Kas lagpampambar nga bilang. Takanayon mo't akas jayang. bakit? Mangalatan sa iti babaunin ta. Tapno at katulungan ta dito balay. Tanay, marigata na. No siya kamin tagtrabaho dito. Mapampanugak mo titi trabaho bakit? Ay, pasensya kan Rodil. Kastumot ngamin nga aglalaok ti marik-rik na kano daduma. Kat sino nga rod ti alaan ta nga babaunan. Agbiro kak bakit? At na sa pulak akadwata dito balay. Sale, iso ni manang mo Arika, asawak. Naimbag nga oras mo, Manang Rika. Ni,
Nagbiit matan nga nakabirok ka iti babaunan, Rodel. Wen, tinrekomenda dya katrabaho. Mala, sumrek kan ading sali. Thank you, Manong Rodel. Manutawan mo, Sally. 22 kun, Manang. Adan boyfriend mo. Ay, awan pa'y Manang. Apay nga katulong ay tinaplayam nga trabaho. Kat napintas ka mat. Ibaga man tagpaiso kanyak. Ayan nang agpaiso tinag-amamuan nyo kanila kay ko. Sigudon nga agam-am mo kayo niya. Ah? Ay, saan Manang? Italaan nagam-am mo kami. Jay katrabahuan na ti sigod nga am-amok, Manang. Siguradom lang nga agsasaw kay tagpaiso sali. Han nga siyak tiluklukuan niya. Umay kamot sumango dito lamisaanan sali. Tagigidam tayo namangan. Sige lang, Manong. Madamdama akton. Nagsugak pa'y. Apay aya nga kasla atat na atat ka nga makisango iti babaw ng Rodel. Ipadla mo lang nga kurso na damat. Tila ibagbagamot. Agin-agin ka pa'y lang. Mas dawa ka ta ubing kan napintas ti pinilim nga babawnan. Ada siguro balak mo. Unuhan, baka sigud kit di nga ada nagkinawatan nyo kat nagpamarang lang nga babawnan. Tapno maiawid mo ito'y balay. Nagrugit mo ti panunot mo bakit? Anya klase ti panagpampanunot ti kastamay. Ay, hanman nga siyak tiluklukuan nyo, kunak. Aguluak! Mangan ka iti halo-halo lakay. Nag-orderak man ita karo ba? Naimas matgayam tila ko daid ta. Apay, duwala ang tiginatang mo. Kat anya nga ron ngay, duwa talang mat nga mangan. Ni Sali ngay, di mo mo't inggatangan. Kasimot sapay na bannog ang naglaba. Talaga nga han mo nga mailimad direk nam iti dayja nga babaonan niya. Ay Narodel, urahan mo nga amin ang kanyak. Amok nga perme nga agayat ka kanya na. Nyamot ti kastay bagbaga mo. Siyempre, kadwata dito'y balay ni Sali. Ilak aman ta iti kanin na Kababayin kinkwana. Ay, hanak man nga ululawan. Ibagam tagpaiso. Ada relasyon nyo kan ni Salen niya. Ilay bagbagam. Awan! Ita niya kumaga po. Sa anak akasta. Kaslay di kalman. Inik kami ti barbecue. Kanayon ka pa nga agpatimpla ti kapem kanya na. Hanak lang nga agsasao. Nga palpalewan kayo. Kat di mo mat nga rod masangot ag timpla iti kape. Tabisi ka mat nga agsilsilpon no kwa. Dakal ti instinct ko, Rodel. Lipliputan nak. Ada pa jay, nagsinaruno kayo nga simrak iti balay. Daka mo ano, naggapgapuan nyo. Nagkuyog kayo nga duwa. Saan kami ang nagkuyog? Papanan mi kumangay. Aminam nga amin ang tagpaiso. Ay na, hagim imon kay ti angin. Ay nga mala. Tapno awanin pagim imunam. Pagawidan talaangan ni Sali. Lukas ka. Pimanawan tay babaunan niyo, anak ka. Undatang, tapagim imunan mo't ni Rika. Naglukon. Pati babaunan, pagimunan nan. Un nga ron, Apay ngamin akong di ala kayo iti babaunan. Kita mumut imon di asawam anak ko. marigatan akmat nga ron siya kamin tagtrabaho di balay tatang. Paunam ngamin di asawam nga agtrabaho Si kamo ngamin amin ang ti mga ramid iti trabaho na kuma. Yak maibaw no kasya nga darikrik na iti bagay na tatang. Isong agsapulak iti kasukat ni Sali. Tay bakit man lang talaga kababaw na. Tapno sana pagimunan ni Rika. Ay na, nagbasi magayam to dalo sa kabalay, Rodel. Wala na. Iso asaan kayo marigatan ngagdalos dito eh. No aglaba kayo, ininutan nyo. Tapno saan kayo ang mabannog? Ayos lang, Barok. Nerwama kon. Uray bakuta kakit-kitaan nyo. Napigsak pa ngagtrabaho. Mabagkakuntupay ti nga ka ba na bagas? Napigsa kayo pa nga ron. Anong kasta na? Wana. Namintin ko nga minday tata kanayon ti panagersisyaw. Alang nga ron, Dana. Panawan kayon. Tama pa anak mo tin agtrabaho. Ne, apay, nagapuan yun, nana. Kanapay nga kas na ti baduyo. Nai al-al data cycling yo. Madmadlaw data,
Napanak nga may nagjogging kan nagsumba. Iswakas to'y tisuot kaw. Sumarampiting matgayam dato nga bakatan lang aro din. Agbado pa'y langit ikasta. Nay, apayakas na ti panangkitam kanya. Ngiri ka! Ay, sige, yung kayo agsukatan. Tagluto kayon. Mabisin akon. Napintas mo, di ka barbaro ababaunan nyo anyari ka. Uray bakitan, yung siksila tabay, nalaing nga agdala. Madin to pa'y. Hana nga bagbagay. Aywan, awan samot an anayam itibagi mon manipod at dan babaunin nyo balasang kaw. Naimbaganak siguro na tatang. Balo ka diti babaunin nyo, wano bakit abalasang? Balo ka no mat. Ngam, apay nga damdamagan nyo aya. Awan, kaya't kula amaamuan mo't nagpigsa nga minti karisma na. Makapaawis. Kitaan nyo man dayo ti bestida no umanay kada kayo nana. Winagwag ko itay dayta. Ay, wow! Nagpintasan. Magustuak ti kolor ka ni style na. Thank you, Rodel. Aw na nyaman na nana. Basit sa ngamin tinaitugot yung abado yo. Wag nga raw. Talula pares. Sige, tanong mawaya anak manayin. Inak to gumatang iti bado yo. Uray tay pambalay laeng. Ay, agyaman na, Rodel. Ay na. Nakasingsing pa ka talaga. Sige lang. Karibalam ni tatang mo, Rodel. Anya ti magpagamuli ka? Umay ka man. Mapantay dya silid. Tay dya tang agtong-tong. Anya ti mapaspasamakin gaya. Anya man day tangay bagbagamon. Ay! Uray bakat ni nana mo na. Mayat pa'y lang ti sukog ti pamagina. Gaputa sa rampiting day dya nga bakat patulamatan. Anya patulan nga ibagbagam aya. Madlaw nga kurso na da nakada dya nga bakat. Wano, shiks mo kit di day jay. Diyak amuking ka. Pati bakit paghimunam? Anya kamutin? Kasalanan ko ni nana mo na. Paghimunam kit din. Han nga siyak ti padpadasan nyo, Rodel. At dati putadak no kas ano. Han nga siyak ti padpadasan nyo. No kasta, pimanaw manan tay babaunan nyo, Rodel. Una na. Diyak kumakaya ta papanawan. Tanagagad kinasingpad ni nana mo na. Gamjamit ngamin anak yo. Di na amo nga ilugar ti panagimon na. Pati bakit pagimunan na? Ay, kasjay na nga ruday jay nga anak ko. Naimon na talaga. Naimon lang nga rudan sa dutpay. Di kidiagyaman, tanakatumpong iti kasken kakasingpot nga asawa. Ay, tek ni Rika. Nga oray kasi iti ugali na nana. Iso asyak ti agad jas. Siya kumati o may ije balayo. Ngamadamo nga min apukok nga awawir ko. Tanay, amuyo mo't nga da ije abroad ti inadagiti ubeng. Uy, okay lang nanan. Saan da kami napanunutan? Mangbiro kak tumanin iti sa bali ababaunin. Tay saan apagimunan ti anak yu ti sa pulag nga agbalin akatulungan mi. No aggagat ka kumanga men, Rika. No aramidom dagiti trabahom dito'y balayaw. Saan kuman ang mangalan ni Rodel iti babaunan nyo. Katawan kumati pagimimunam. Talaga nga chismoso da dya nga, Rodel. Ibaga na pala ang data kanya yo. Kat asino pa'y kumati sa bali a pagpulungan na. Siyak nga inama. Kan maysa, pudnuma ngamin anaimon ka. Nasakit nga rod matisikat ko. Agsisinublat mat dagito nga saksakit ti bagi. Sa pagsaksakit man ng tangan ti imak. Ay na, kasi cellphone mo day taa. Ay nari ka aya, agnakem ka anak ko. Saan agaputan na singpet di asawam, kat agsadot-sadot kan. Makitinulong ka, anak ko. Rika, talaga ka di adi ka makatrabaho dito balay? Tapno amok no mga lakpay ti babaunin wano sa anan. Kanayon mat nga agsakit na ito sikat, likod, ngepan, tiyan, kanulok. Ay, numat ngamin mga laki ti babaunin. Pagimunam mo't ida. Uray bakit pagimunam mo't?
Kat pili mat ngamin taal alam Han nga dagi jay garanggan diyang kan sa rampeteng. Kandihan nga napintas man ta alam. Diya ada asawa na kanjay han nga managdigus tapno na ang dud. Han nga jay digus nga digus. Bakit? Kadwa kong tagbalin na babaw nanta. Ni Hayden, kanakak. Anak ti kasinsin ko ije kabangibang nga ile. Ha? Lalaki? Wen, tapnawan rason. Tapnawanan ti pagimunam. Hayden, sumrakan. Diyan ka na kan. Imbag no amo na taglabakas kada agluto. Nalaing ang aglutan ti. Tanagadalak iti panagluto, di na panatawan. Mayat kiti ano lalaki ti aglaba. Tanapigsang aggaw-gaw. Ay, sa bagay matkid di Katuanan atan Anak pa nga talaga nga makaubra. Ay, adut yan anayak. Auntie, nakaluto akon. Mangantan. Sige, Haydin. Dua ta nga agsango nga mangan ta adamat ngamin trabaho ni angkal mo. Wen, auntie. Ni, apa nga naka-boxer shorts ka, Haydin? Ay, nabasa ngamin ta short pan ko, di naglabak, auntie. Kan agdi ko sakmutlan madamdama. Umay ka nga rudbita kang kay ti pagsukatam. Adahan nga usaran niya angkal mo nga short na. Sige, auntie. Madamdaman ton. Mangantayo pa eh. Umay ka kit din. Mapantabi iti diya kwarto tagpili ka iti usaram. Ha, anay ko. Nasakit man ang tibukot ko. Haydin, mabalin nga masahiyam to'y bukot ko. Ha? Ay, uwan, auntie. Nagadalak mo't lang iti panagmasahe. Ay, nalayang ka nga ron na ano kasta. Sige man, padasak man ti panagmasahe. Oh, apa di ka makaid na riga. Kuti ka akuti. Sapay makaturturog akon. Nasakit nga ron nga permit ti bukot ko. Kaya't na ti mamasahe. Anya, sapay na banugak. Tanag-overtime kami iti trabaho mi. Ay, di balitada ni Haydin. Nag-adalmat gayam day jay iti masahe. Nalayang agmasahe. Ha? Uwan. Panagluto kan panagmasahe ti inadal na iti. Ay, sige, maturog kan ta inakbi itag pamasahe kanya na niya. Tama siya nakmot ngamin kanyam no. Si kapay lang ti pagmasahe ak. Agina nakakit dilakay. Eh, Rika bakit? Ayan mo. Rika. Rodel, simra kaklatan, tanakalukat mo tiri daw yaw. Ha? Anda kayo magayam nanan. Nasapa nagrin ni Rika, isosap sa bulag. Awan mo't iti kusina. Ganuran ni Hayden nakakak. Awan mo't iti silad na. Nay, ayandan ngay. Awan mo't nasabat ko ijay dalan no bilang rimwarda. Ay wan, adainyag ko apandisal. Ikapiyo, baraw. Sige, edi suyo di talumisana nang. Tinakman kitain ida di talikod ti balay. No, saan mga imay dito iti asawam anak ka? Ni Hayden ngay tatang. Saan ngay may? Saan napalandaya? Diyan ka mo tatang. Diyan kung simrak iti trabaho. Tasap sa pulag ita. Ngam awan damay. Awagam ida Diyan makontak ti cellphone da, tatang. Nanang. Oh, anya. Anyat madamag baraw. Ayan dari ka kunti ka anakam. Awanin nanang. Nagtarahidan. Anya, nagtaray? Apay, adda relasyon da? Una nang. Inlimod na ti relasyon da. Sada nagtaray. Imawag ni Rika itay. Katimbaga na alipadag kanon. Anya, ay na, mangibaba inday jay a babae. Saan ang nagpampanunot? Apay ang naaramid na ti kasta. Dito'y lagayam ti ayan nyo, Rika. Mangibabain ka. Apay nga inaramid mo ti kasta. Di ka kadag pampanunot, Agpampanunutak mat Kaya't kung amin ti maadaan iti anak, nanang.
Bumakatakon katawan pa lang anak ko. Kanayon ngamin nga mabandog ni Rodil. Ay najak amo no anya klase ti panagpampanunot ti addakan ka. Ay no may kankansan. At anya nga rod ngay. Tawak lang mat nga kamali. Sige, agawid kayo nawanan ti bagayo. Agawid tado agsublikan iti asawam. Haanan. Sinaak nga rodan. Subliak pay laang. Haanan. Ni Haydin tadtante ay ayatak nanang. Sorry, Rika. Nung suksukunin da kong dagiti dadakkel ko. At dalugan nga inarkilad apang sukon kanya. Ni, apay nga kasta. Kunam nga walang iwanan. Apay nga ibatinak. Saan da ka kayat dagiti dadakkel ko, Rika? Kan basol ka no tar aramiden ta. Isong agsinatan. Nasakit man, nga masapol nga aklunan ta, Rika. Agsublikan kina Uncle Rodel. Sardengan tantag basol. Anak nga panawan, Haydin. Kasano ak ngayon matan. Sorry talaga, auntie. Masapol nga agsinatan. Tadyak kayat atub nga rin dagiti dadakkel ko. Naimbag nga oras mo, Rodil. Ha? Apay nga da ka? Umayak ang dawat iti pamakawan mo. Nagbasulak kanyam. Sorry no, nasulisugak. Nakula apan dato'y panunot ko. Gapo iti kinagawa po dya ka anakam. Urayan nak dito enteri daw. Di kan sumrek. Tagpila sakbit. Agkuyog ta arumwar. Papananta, Rodil. Agpasyarta? Nalang, may kami generika. Tas ipupuso ak amang isublikan ko anak kada kayo. Ha, Ni, Rodil. Kunak mano kunam nga pagsasaritaan tayo ti pan nakaornos ti amin kanya ta? Kunak lang dayjay. Tapno sumurot ka kanyak. Ngam saan? Awanan ti rumbang nga ornosan tayo tinagbagitan ta. Tanalpasan ti amin kadata. Rodil, ready ak ngagbalbaliw. Sulnit ak tinagkurang ak kanyam. Pagbababawi ak na dyan nga nangyari. No ikan nakitimay sapay nga gundaway. Agagagat akon. Promise. Hankan nga mangalay ti katulong tata. Siyak tuntag trabaho ije balay. Mabalin mo matlat tatag balbaliw nga oras saan tan nga agden na, Rika. Basta siya, napakawan kan. Ngam, di kan maawat iti danak. Iso as sorry, Rika. Aklo na kanaylaw anak, banag apagbababayak iti kasta unay. Inawat ko nga rod tigasat ko iti asawak, tanyangay kat nagbasulakmat. Pudno gayam ti bagbagada nga oray kasano ti kinasingpet ti may sa tao no mapunwan, at dantulat ta pagpatinggaan ti pasensyana. Nagkampante ak ngamin napakawanan nak ti asawak ngam nagbidduta. Kaya tita daaklat tayo ti balay dananang ko kat tultulungak ang mga awir kadagiti kakaanakak. Alakastan, tigayam mo, Rika. Alagagayam di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose, para iti script kan para iti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami manan, niya po Diyos timang tarabay iti tunggal maysa. Manang Biyanan! Sauro, bunagam to man jay semento ijay sagot ti balay. Ipan mo ijay likaw. Uwan tatang. Ingkan to man isilpo ijay hos ijay garden ka. Tap na masibugan ti mulak. Uwan tatang. Kaningkan to pa'y magalay iti rabongan niya. Tamakasin si Daan. Bangalaak na tatang. Ne, kating kagbiro ka. Nagado ijay baker. Kadwan, tapno adda reserba. Nawatan? Uwan tatang. Tatagardo! Oh. Apay, kanya ti sangitan nga imay dito'y balay isa balasan ka. Kat na rabrabe.
Ninang ko, itaray tayo kumain sa ospital. Awan matimayat nga magtulong kanya na ta, kasano kat nagadumat nga mente kalaban na idisan pa nga ang sakit. Ay, nagringat gayam ti awan gayam na. Awan mang tulong ka, no agkasapulan ka iti tulong. Isungaron nga da kayo te nasit ka, tatata, na minsan sa langa nag-apa kayo idi kininang ko niya. Ay, wag. Ay, nalipata kong dayjay. Ay, haguray ka. Di mat inatrasan ang dagiti doktor ni Nanang Mau. Uwan tata, pinagawid na kami idin, tako na da nga awan ng tinam na mapay ni inang ko nga agbyag. Agpilit mat nga itaray ko kanoy sa ospital. Ay, kastaya. Sige pagbigyan tayo ni Nanang Mau. Mabait lang aro, tawag at timanugan ko. Taisaw ti mangitaray kin ni Nanang Mau. Sauro, lakay, agriin ka man. Sauro, Apay ay abagay. imawag ni tatang. Ingka pagandaran di tricycle, itaray mo kano ni inang ni Isa isi ospital. Anya? Alam na, darasam ta emergency. Mabait lang nga raw, tagsuatak. Manong Sauro, agyaman nakititulong yo Awan anya man na ading isang. Kat anya ngay. Mabalin ko ka din gawin. Mabit lang manong tarumwarak man pay. Pakibantay mo kumapay lang na inang ko ito ka man na. Inakpay gatangan di pagpagatang ti doktor nga agas na. Mabitak mat kay dilang si putam ataba ka ag sungab manan. Ibagam nga orayin na kanya manong Sauro. Sige nakon. Awanin ti aramidan mi kan kanana. Iso ang mabalin yung ti agawid no kayat yun. Naagaasa na kaon. Ha? Agkararag kayo laangan nana. Tawan imposible iti apo. Inaramid mi ngamin aminan akabaalan mi. Ay, matayak ka din talaga, doktora. Mano atawan ti tahaning tibiyag ka. Mano, doktora. Hello? Okay, coming. Excuse me, Nana. Kasapulan dak iji emergency room. Panawan kayo, pay. Ay, doktora, mabit lang. Doktora. Baybayan yun, inang. Dagulit kayo mat nga. Paulit-ulit mat tinamdamagan nyo kay ni doktora. Iyak pa'y kaya timatay isa. Iba kami siya doktor ko. Tapatin dugan na pa'y tibiyag ko. Sumagmamano kanulangan nga bulanti pa nagbiagyo ito lubong. Anya ka matan. Imbes nga ilimad mo kumamatay sa kanya. Iparupampay mo't kanya kamataya ko ni Kimabit. Ay, at kapsutak itikas na nga ibang magam. Ay, nagpatyanday ta. Abutak pa iti sa nga pulo at awa. Ay, aklunan tayo ka din tigasat mo, nanang. Basta kayat ko pa'y dagbihan. Yan pa'y kayat timatay. Iawit kayo kanon. Mandiyak. Dito yak lang ospital. Agpagasak pa'y agawid ak tulaan no na imbaga kaon. Saan kayo nga ron kanong ag-imbagan panakaron ti sakit yo? Awanan tinamnama. Ada! Bacang biagak pa'y! Biagak pa'y! No kasta. Inyawid damat lang ti ina ni Sanggar daw. Wan bakay. Kasta ti imbaga jay manugang ta. Di na kano kaya ti agawid. Pero pinilit ni isang. Kaya't nakano nga men ti magasan. Kasi mga roda. Namnamaan na pima na magasan pa'y. Saan mat nga rod ang magasan na tadakkel ka nun tay bukol iti barana. Maudi ka nun nga stage dayay.
Ay, kaasi mo nga roda. Wan, iso nga inak tumad mang iti uray pasikla at tulong. Tanay, awan mat mang tultulong kadakwada. Kasano ka nagaduma nga minti ka padaya bakit idi sampay ngagsakit. Manakya pa mga minni di dayjay. Wan, ngamlipatin kuman di na palabas. Tamasakit kat nga ruda. Siya tubay, inapanak idi dayjay. Ay ngam binaybay akon. Tulong aklata. Tabarang malay ayan basik tirikrik naan na. Kaasiman. Itaray na kayo ospital. Darasam, sakpay kaya di mata. Awan kaduak nga mangitaray kada kayo di hospital, nanang. Labiin, awan matmayat nga mang tulong kada kayo. No talaga nga ipanyo nakatitulok yun na? Pangasiyo, nanang. Sakpay kaya di matay. Itaray na kayo ospital. Wanaw, kaya't mau si tanto ti umuna nga lalyak no mataya ka. Ay, sana inang. Ay, anya matan. Sige, mabait lang nga rin tawagak ni Tatagardo. Taiso lang matimang tultulong kadya tayo. Oh, tatang, da kayo matgayam. Sumra kayo Ay sanay, pagandar mo ti tricycle mo. Taday taray tayo sa ospital. Ha? Sino, tatang? Diyan ni isang. Manang? Alan, tamangan no anya ti mapasamak kan ko na. Ibaga ka ti tricycle mo ti aramatan tayo. Iso adarasaw. At dayta, naitaray na ka manan dito'y ospital kaka. Kumusta ti Riknam? Mayat manan. Sumarantak, nodak dito'y ospital. Ha? Naimbaga ko un kakakarto. No puminsan. Ang tagay kanto. Aniya? Ay, Kasta ni inang ko, tata. Napiksa ti pakinakam na nga ag-imbag pay. Ngam talaga nga nakapsutan. Intento video kay gardaw. Ilibre kantaw. Basta gimbagak. Agi-table kanto iti checks. Ala, agpaimbag ka nga rod. Tano na imbag kaan, agpartita ito iti kalday. Ay, pumisa iti kasta ngay bagbagam kakakaranda ko. Ay, Nang nga, mabalin yung ti agawin. Tawan mo ti aramidan mi kada kayo. Dumakla ang tibilyo dito ospital. No, agigyan kayo dito Uwan doktora, nayimpake kong dagiti kagawaan mi. Agawit kami. sobre laki. Ospital isang. Itulok yung amin na nanang. Tapno makaina na kayo. Itaray na ospital. Pagawitan da tayon tumadlaan dyan, doktor. No ipilit yung timapanijay. Piyagak pa. Yung taimingin ko kan kayo sa Inang! Nanang! Nanang ko! Rest in peace! Ipatpatag ka unay! Nasakit papatay mo nga may mayatan ti kasta tapnuhang kan nga agregat! Wanang kuliplipatan ti bilin mo, nanang! Intay makilamay nanang. Tawan sa kano timang lamlamay iti ina ni isang. Nila kano isang timang lamlamay kan ko na. Ay kuwana, kasimot. Intandi nga yun ni isang. Wen nanang. Nagrigat gayam ti matay nga adu ti kaapanaan niya. Awan gayam ti mang tanaw iti bangkay mo. Nusikan ti matay.
nagpasulisita kiti amuloy. Daytoy tinasulisit isang, alam mo, tanaimbag lang ay gatang mo iti masapsapol iti pannakalama iti inam. Agyamanak, tatagardo. Nakasingsingpat ka nga talaga. Managtulong ka nga lakay. Kanada pa iti insang pwed may akap kape. Asukar, gatas, kantin tinapay. Naimbag lang ay pasangom kadag iti umay makilamay. Kat, nay, ato matladag iti umay makilamlamay. Kuwa, kasi na adamat duwa nga si marong kartadtay. 2 minutes da lang. May dalang tinanawan ni nanang. Kalpasan na kat pimanawdan. Ultimo dagiti kakabagyan mi kat kagurada ngamin ni nanang ko. Anya? Ay ked, anya ti planaw. Kaano ti panangipunpun tayo iti inam. Urayan tayo pa, dagiti dado mga kakabagyan may iti sabali nga lugar. Naawan nga talagan kat, ipumpun tayo na, tata. Gardao, kita ti bangkay. Apay nga yakas la medyo na ipasikig. Wan, takasta ka no ti imbilin na kini isang nga anak na. Aniya? Kasta ka no ti bilin na sakbay amatay. Di na kaya ti may padata. Aniya? Tapay kanungay? Di na kano kaya tasangwan dagiti kalaban na amang tanaw iti bangkay na. Na? Adayamat kasta, natay nga rodan. Basta, baybayan tayo na. Mabutang med ngamin ni isang amang tubngar iti bilin ti inana, tamangan kanuno alalyaan na. Aniya? Tatagado, ipumpon tayo ni nanang ko. Ay katuan na. Ano san tayo na? Ano san yun kinemang sauro ang abagkatantilongon? Awan mat nga menti sa bali nga maayaban. Awan mat mayat nga makitinulong nga mang bagkat. Sige, awan problema dita. Mabait lang raw, tayabak ti manugang kao. Alasauro, pag tinulungan ta magkatan tilungaw. Tanay, awan bayat amang pagkat takagura dati na tay. Unay mat dagita taon. Uray kasano ko matigura da iti natay. Tumulong da kumamit Alagid din, agunay kan. Kabalan ta, tanakotong tinatay. Sige nga Rod. May isa, 2, 3. Ay na, natagsang matgayam. Wan nga Rod, nagtagsang tatang. Ay na, balance akong sauro. Ay na, natindad mo tilungon ng tatang. Ay, ala, ay, napakbunti bangkay. Ay, huwag nga raw. Ay, Nay! Alyan ko yun, Nay! ay, Ala! Ay, napakbumat na ni nanang ko! ala, ako pumunati inang ni isang. Tay sublimiti balay na sauro. Anyamot namin ti kastoy. Awan pa'y tumulong mat. Alakit din, sauro. Aramid mo ti magpagak. Taka si Moy panapaklam itinaga. Anyamotan? Anya pa'y lat kukuam, sauro. Ang gunay ka na. Wan, tatang. Ay, naimbag dadadatoy lugan nga nabulod yu, tatagardo. Wan gayem ko takin lugan. Imbag na mo ni Manong Sauro gayang nag-drive. Wala tayong surok ngagmaneho. Ay na, may tabon ka na nang. Sabay ako matawa ng di pa kataktakan ti tabon mo. Ay sus, naplat magtiluganan. Kahit ada extra pilid. Awan tatang. Ay, manaktak nga, mataktak tayo manan nga rod, Di ka matanagan ni isang, tadapay remedyo. Siyak ti makamo. Soro, bumaba ka dita. Tamagmag na tayo.
Bagkatan tayo man ang tilungon ni inangkon? Nadagsan, amangan no mapakbumanan. Kat anya nga ron nga ibati tayo ni nanang ko itaw. Sauro, ubaon timangkay. Anya kayo magtandatang, aglablabos kayo. Saan ang gapo anasing putak kada kayo? Apas pasurutak kada kayo? Kat ipaaramid yung mat amin kanya kaw, nga oray saan mat arumrumban. Ha! Da kayo, di mga ramid no kaya tiyaw. Grabe kayo mat akatugangan. Tagtagibas si tindak unay amanugang yaw. Saan mat akastaan? Saan mat arumbang dagitang ipaparamid yaw? Apay ngay akasta kayaw. Soro. Di ta kayo. Makamu kayo dinan. Aglablabos kayong tatang. Ha! Allah ka! Nagpasugnod sana talaga ni Sauraw. Saan ka nun na nagawawi di jay balayda? Kahit awan mo timati nga inaramid ko. Awan nga! Apay! Ti kanayo na panangibabaon mo kan kwa na. Nasayat nga ron ti kasjay. Ha? Awan lagat, ibaon mo. Gaputan na singpot, abuswam mo tan, ti kinasingpot na. Ay, kit. Pasensya. Anya ngay, tawak matlaang agbitaw. Ning kasukunan, tayaywam. Saan nga minanasaya at tararamidam? Sana gaputan na singpat jay tao katabuswam matabaon-baonanan. At damot rik na masakitan, kan mapunwan, lakay. Sinurot ko nga rod, ti manugang kao iti lugar da, kat nagkidawak iti pasensya kan kuana. Idi damaw di nakasarsarita, mismisutan naklang, ngam na'y ayok matlang, kat napakawan na, kat nagawid matlang iti balayda. Katita, dako na yan ibabaon ti manugang ko, no kasapulan lang, sakun to ibaon. Alakastan, ti pagaya mo, Gardo. Thank you for watching. Don't forget to subscribe. Manang Biyana! Manipod ka ni Kabsat Delio sa napud no nagan tintay drama. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naragsak nga oras kanal daw iti tunggal maysa. Sakbay man ti drama, makablaawa mampay ni Desiree Pada dita Sitio Sagpat, Barangay Maloma, San Felipe, Zambales. Michelle Valdez, Kenny Edgar Suyat Fermil dita Spain. Kastimanti ko na ni Kabsat Delio, dirma ng biyanang. Nabayaga nagtrabaho kay Job Road, nga may di nagkaaberya ti kumpanya nagtrabaho nagawid akon diti Pilipinas, nakaurnungak ba si titi kwarta kat iso tinagpuunak iti business ko apa utang. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nanang, rumwara kaon. Mapan kakadimanan agsingir iti pautang mo anak ko. O nanang, sa paag ti mapanagsinger, tapno sa anak ama maluman. Ala nga Rod, kitaam da kita masingir mo akwarta tapno saan mo amaragrag. Way, nanang. Nakasingir kan sa mananak, anakan. Napuskol man ngaminin ti belt bag mo kahit. Adamot ba sait ang kail? Nan, nayunak man nga rod tay utang ko ken ka kaanakan. Agbayad ka pa'y mutanggal. Di ka pa'y nakabaybayad apulaws. Di ka pa'y nagtinlag oray sa nga ribula ko ma. Agbayad akto no maalak di inabak ko. Adda inabak ko iti lutaw. Ngamjak pa'y naala. Agtala kay man ang kail. Mangbulataw kay man ako nakaw. Saan man? Adda talaga inabak ko. Balor ti 30,000 pesos na jay. Basit lang. Tadjakmut na tumpungan amin ang numero. Kano nga rung agbayan kayaw? Kat inton maala ka. Nan, pautangan nak. Takasapulak ti kwarta ka anakan. Mano ay ang kail? Uray 5,000 numabalain. 2,000 lang Tadi kay mo't makabaybayad ang kail. Malagaro. 2,000 latan. Barang makabayad akon iti mabiit. Numaalak dyan na pangabakak. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. No saan makabayad, di ka itid nga itid iti kwarta anak ko. Amangan numalugi ka.
Yak mo't mapaggadgadan na Uncle Noah. Tagpilit mo't ngamin nanang. Kat oray agpilit isuntumot la pagbisbisyo na dagiti utangan na kan ka. Ha? Kastaya? Kunak man no nagbalbaliw na Uncle Sibyaw. Kastamot ti amok iday. Ngam sinublyan na manan dagiti bisyo na. Babae kan sugal. Nagloko mo ng kulang. Pilitak sa nga ron asingiran no kastagayam. Sayang jay impautang mo no di mo masingir. Sapay nagdakkel agatad. Un nga ron danang. Iso ti kadakkelan iti utang. Di pa'y nakabayad apulos. Uray 5 gasol la kumahulog na. Awan nanang. Naggasat at talaga jay ka nakakanya ipag. Nakaurnong idi nagtrabaho ija brown. Kat agpapautang itan. Oray sa arin ngagtrabaho. Tajay lagsingir ter aramidan nan. Wen, nga maluglugi nga road, tadamot dagitay saan nga agbaybayad. Ne. Pangpanganak sa amat ipag. Kat numapasagidan ka, kat mapaiswan ka, bayaw Sibyo. Si kakanungamin kat ti kadakkelan iti utang. Di kamot kanu nakabaybayad apulos. At ngamin paggasto sa kita. Eso nga on pailat maibayad ko. Naimbag tulan umaalak te inabak ko. Kasta ka na yun ti ibagbagam. Ngam awan samot inabak mo. Kun kunam laeng, tapno pa utangan na kamanin di anak ko. San mo't si kakit di mo't ipag. Mga sawak nga minon iti mabiit. Kat isutiyor urnungak. Sino mo't nga iti asawaan? Kat ay nubya kamistiza napintas dayjay. Agur urnungak nga road. Tapno daw sarik amang ikasargan ko ana. Naimbag man, taad dapay lang nangayat ken ka, Sibyo. Kat siyempre uray la kaya kon. Napigsapay la ti karismak ipag. Kunamsa. Welcome to Jenna Almoida Drama. Dito iti lugar me, Isabel. Probinsya. Ngam adok ti babalay. Patad pay. Sa dino ngay abanda dito itayan ti dagam. Manipod dito ayan ti balay. Aging gayay poon ti dakkelamangga. Mabalin mo'ten, ha? Apay di mo ilakaw. Ay, saan tasayang. Naimbag tula atawidan tagbaling nga anak ta. Ha? Makaanak tapay nga ta, ha? Kat siyempre ubing ka pa'y mo't. Kan naparagsitak pa'y nga uray lakaya kon. Ag naudak nga roden aditi balay mo. Masatuta kon nga agawin. Kat talaga matakas ta ti plano ta saan. Agdanatan kas agasawa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nakita mo tay nubya ni uncle mo, anak ko. Nubya? Adaya nubya na? At damot. Insangpet na nga roden ije balay na. Anya? Taga ano ngay? Diyak mo Napintas mo't babae. Kan kaububingan na. Nay? Naimbag man ta na ngayat kin uncle anapintas kan ubeng? Un nga rod. Ngam amangan nubinulbulatsing na laday jay. Iso asimurot kan kwa na. Amumatan ti style ni uncle mo. Bulilikong. Kasta ti talent na. Timang bulilikong itipada na atao. Inlaktuman singiran ng madamdaman nanang. Tapambarak amang kita iti bagbagayo anubya na. Naimbag man ta nakapasyar kakanakan. Ayun gayam. Iso ni Isabel. Nobyak. At damagay man nubya yung angkan. Nagpintas pa'y. Siyempre guwapo akmat nga uray lakaya kon. Ay, Isabel, honey. Iso ni Delio, kanaka. Hello, Delio. Hello, antay. Antay ko taangkel ko mat tinubyaw. Wan, rumbang lang awagam iti ante ni Isabel. Tay kasarkon no makaurno nga. Aywan angkan. Umayak man nagsingir. Uray agdawn ka kuma iti sangaribaw. Ta uray inton umay alawas man ng tinaduma. Ay na, unay kandelyo. Iran-ranam mo't ti umayag sing-singir kat adda to'y nobyak. Kasapulak amin ti kwarta angkel. Iso nga agdawn ka kuma. Uray sangaribo laang. Awan pa'y kwartak delyo. Agbayad akto ka ni no adda kwartak. Kaano ngay angkel? Inton adda Sakto ti umay balay yun adda kwartak. Ala, agawid kan delyo.
Welcome to Jenna Almoida Drama. Nagadumot gayam ti utang mo, Sebio. Nagkitak di notebook alistaan di ka anak kami tay. Bay-bay aman day ta utang. Tikid di maipapan ka data ti pagsaritaan ta. Saan ada kita utang? Pasig samot nga utang dagiti ginasgastos tay ti kalabas. Pudno ka ding agpenpensyon ka wano saan. Kat agpinpinsyonak mo't talaga. Agur-urno nga ngamin iti pagkasarta. Iso medyo nakautang ha. Kat ayan nga ro ti urnong mo. Kat nakadulin At da iti bangko. Kita akman nga ro ti bank book mo wano ATM card mo. At da iti wallet ko. Nakadulin. Kita akman. Wen, madamdaman ton. Ala, umay kakit di ta mapantagin dayon ija likod. Napariir ijay ka. Si kagayam ti ibagbagan ni Sebio Anubia na balasang ka. Wana na. Da kayo? Asino kayo? Ipagnak ni Sebio. Kabsat na day dinatayon nga asawa. Kasta ka di? Nana, adaman damagak ka da kayo? Agpaysuaya nga agpenpensyon ni Sebio? Nasurok ka no 20,000 pesos ti pensyon na iti binulan? Ay, iso at ipagdamagam iti day tabalasang ko. Hay, di namat nga ron ibagat agpayso. Las tugan naksa day dya Sebio. Hay, kamamok lang amin nga adugayam ti utang na. Ay, agpenpensyon mo't ngamtay pensyon ti senior citizen ti pinpensyonan na. Anya? Wah, nagloko mo't na dya Sebion? Di kayo madanagan nana Diya kay bagbaga kayo tinakamwak. Tapno saan na kayo aguraan. Uray maamuan na tagpay sumot ti bagbagak. Malaksid ano inuulbod ngam saan mo nga road. Ay, kunak nga rod amang ilako ko maitidaga na tapagbayad na iti utang na. Daga? Anyat ilako na nga kat nabayagan nga inlako na jay daga na ditoy. Anya? Kat, to nagtuunan ti balay na saan na ako kwa? Ay na, dagami daytoy. Nakipakpakaasi nga agipatakder iti balay na ditoy. Iso a pinagbigyan me. Taawan ka nga rod sabsabalay. Aniya? Ulbod ka alaklakayan. Ne, apay kasta ti bagbagam kanyak sa bel. Kunam, nasuro ka 20,000 pesos ti pensyon mo. Ngam saan matgayam? Kunam, dagam ti nagtuunan ti balay mo. Ngam saan matgayam? Ulbod ka. Kuha, nakamom iti day tayo. Hay! Saan na masapula mamwam? Ulbod ka laklakayan. Bayadam, ti panagulbod mo kanyak. Ay, pasensya kan sa bel. Sorry no nagulbudak. Ngam bumawiak kang ka. Hay! Basta bayadam ti panangulbod mo kanyak. Pumanawak mitlangan dito no mabayadan na kon. Ha? Apay ngay apanawan nak. Naupayakan kan, Sibyo. Ulbod alaklakayan. Bulilikong! This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Adyat gagaram delyo. Umayak man na nagsinger angkal. At damo siguro maihulog yaw. Hay, awan pa'y akanakan. No kayat mo, ipadawat kung tinubyakin ka. Basta jak agbayad iti utang kon. Anya? Tila ibagbagayo mo angkal. Napintas ni Sabil, kububingan na pa'y. Apay, nagsina kayo na ya. Saan pa'y? Kanayon mutlat pa nag-aapamin. Iso nga ipadawat kung ka. Basta di naksingiranan. Ha? Wen, kunamon atayawid mo. Delio, intimplaan kay ti kapim. At tuyo Ha? Oh, makitam. Asikaswan na ka pa yan. Ala, panawan kayon. Tarumwarak pa'y. At napapanak. Angkal, tayo hulog yun nga eh. Ay na, awan pa'y nga ron kwartak. Sige, isirayon tuntoy balay nurumwar kayo. Ha? Napanin? Ala, igo pumunti ka PM, Delio. Napuskol man ang data belt bag mo. Siguro, kwarta ti kargana. Ha? Ay, kwa. Ay, kagap-gapok kami ni Jay Hilay.
Napanak nagsingir iti pautang ko. Ay, sana all may pautang. Amom, sinina ako ni uncle mo. Ngamin, linuko nak, inulbudan nak. Isa panawa ko ni ti mabiit. Papapanawan nak ngarudan dito'y balay na. Ngamawan papanak. Delio, mabalinti umay makiturog ije balayo. Ha? Ay, kwa... Uray, duwala ang arabi Ay, tsakayat dito Naang duda da dito Nagsina kami kini uncle mo. Ang mga nagkinabil kami no, agapa kami. Isa apumanawa kun. Makiturog ak man ije balayo, please. 2 nights only. Ha? Ay, ala, sa anak mo't anapaidam ka. Umay kalata saben. Jak mo't malapdan tirik na akong nga gayat kin kasaben. Nagpintas ka ngamin. Ay, ket pagyamanak ano kayat nak. No siya, damo pa'y lapan nakikita kan ka. Agkursonada akan kan. Ha? Ano kasta? Kayat nakmay? Kayat kalaunay. Delio. Apay, anya ti kayat asawan da ito'y Delio. Apay nga insangpet mo dito'y balay da jay asabail. Kat asawa ni uncle mo da jay. Saan na nga asawa, ta saan namot nga inkasar, nanang? Kat, anya ita. Nagsinadan. Kan okay lang mo't kin uncle, iso nga inaram kon an Isabel. Dinurugan nakpay nga rod ang mga aram kin kwa na. Anya, ay nagalas kat ti kasta nga istalyon. Kas kala maibusan iti babae. Ex ni uncle mo, Arma. Nanang, adda ditaan. Agin inayat kamin kin Isabel. Da kami, iti para iti tunggal maysa. Ay, anyalat sa wundag iti taon nga Apay ngamin, aya adag ita at tao ti pagproblemahan nyo. Bayaan nyo, ano anyat kaya da asawin? Awan bibiyang ko. Ay, jakam mo kada kayo. Welcome to Jenna Almoida Drama. Anya ba't ti kastang aramida mon sibiyaw? Apay adinurugam jay kaanakam amangaram ijay ex mo. No di mon kayat jay nubyam, saan man atila durdurugam amangaram? Kahit, apay, basol ko nga raw. Adan na kam di anak mo ipag. At damot kinkwanan no padurugan mo no saan. Saan mo nga ubeng? Masurunak. Sana balay, ta-ex kumutan ni Isabel. Nagsina kami. No adda saan anasaya at amapasamak, basol mo sibiyaw. Ne, apay asyak ti pabasulam ngay. Di anak mo At damot na kam nan. Awan bibiyang kuditan. Ta-ex kon day di babae. Mangkita kalaangan iti sabaling armam dilyaw. Sinaamon day di asabel. Adayo tirik nakken ko ana. No da kayo Ngumsyak. Asidag tirik nakken kwa na. Tay ayatagkit nga raw. Maibusan kan aya iti babae dilyo. Nagadumot ti mabalin mo nga armen. Ngam apay aday jay pay. Ni Isabel nga raw tay ayatag nanang. Apay di kay makawaawat aya. Ha? Da kayo aya ngamin ti mga sawak siyak mo. Baybay andak ka di iti kayat kong aramidag. Amok tar aramidag nanang. Didak isuro. Ay, katala makaamu ka nga raw dilyo. O sige nga raw. Bye. Sino man nandiyan kinasarita mo ti cellphone mo, Delio? Babae manen? Babae asasawa mo't Isabel. Adaya babae kat awan mo. Ado! Ado ti textmate mo. Makitak lang dagitak ko na. Ibusak ti bukda. San man atila at atapam. Customer ko dagijay. Amom mo't nagpapautang ti trabaho. Siyempre, masapol nga awagak ida. Ta ipalagip ko dagiti utang da. No kaano ti panagbayad da. Wagas mo kit diday ta. Tapno maka-chicks ka. Inkakit aggaon no nakaluto kan, mangantan. Sana ko na mabisin. Napukawan ti ganas ko amangan. Sikalat manganan, babairo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, aldaw mo't gaya man. Ay na, bigat man. Ayan tayo cellphone kon.
Anyat oras nga tan. Ne. Awan mo dito iti cellphone kon. Dito yung matisigot apang ikak sakbay amaturog ak. Sabel! Sabel! Ayan mo! Sabel! Apay aya! Umay kakit din tagar mo sartan! Nakaluto akon! Nakita mo tayo cellphone ko? Saan mo? Nangikamaya? Kaya iti sigot apang ikabkabilak ah. Awan mo tan. Ang mga no nalipatam. Na-misplace mo siguro. Imposible ah. Ijay mo talat nang ikabilak idarabi ay. Inalam sa amay. Itan niya aga pungala katadamat cellphone ko. Pagkan ano kumada cellphone mo? Ay, aburido ak no kastilang. Apay nga aburido ka? Di mo mawagan na kiti-text mate mo? Text me ta sasawam mat. Dagitay nga rod customer ko dagijay. Kasano upay ang makabayad da ngay naawa ng kontak ko kadakwada. Mga takit din! Sa pulam to no madamdam ma. Ta ang mga no natin naglaang wano nalipatam tinang ikabilam. Ni. Ay. Ayan diagon una cellphone. Sino man nandito umawawag delyo? Kunak to pay kan ngadakin ka ti cellphone ko. Iyag mo dayta. Ang mga no customer dayta. Ay saan? Jak ito daytoy. Masapo na igamak ti cellphone mo. Tapno saan ka maka-chicks? Anya? This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Nanang, nakita yun ni Isabel. Nay, awan mahit. Apay aya. Pimanaw samot ng tilo ko. Awanin dagiti kawas na di kabinet. Bay, ano pimanawan? Nasaya at mata. Saan na babalin? Taigam na ti cellphone ko nanang. At daamin ije ti kontak ko kadagiti customer ko. Anya, kat jay notebook alistaam ngay. Adda? At ngam nakita na tilinaon di listaak. Anya, ay nagloko day jayan. Manibrong samot day di babae. Awagam di cellphone mo. Imayak na yun tanay. Napukaw ti cellphone ko. Iso adi kay makontak. Ha? Ala, kat no insen kon jay utang ko kan ka. In full ko pa yan. Anya? Nang isendam ngay? Kat nag-text ka mat. In forward mo jay number at pangisenda. Anya? Allah, saan asyak day dyan na? Diyan ang takaw iti cellphone ko day jay. Anya? Ay pasensya kan Jakmat amo anapukaw ti cellphone mo. Dinakmat pinakaamuan adagos. Awanin naibayad kon. Ada screenshot ko iti resibo delyo. Mangilawlawan kayo, angkal? Ha? Ne, apa yan? Agtatakaw mo gayam na dyan, Sabel. Intaray na ti cellphone ko. Kit siningir na amin na napautang ko. Anya? Ne, anyat amok di tangay kat nag-break kamin anabayag. Wala, ngam inreto yung anyak. Ha? Ay na, kanakan. Adan na mo. Adamot kin kan ano tutupam mo no saan? Apay no kunak akanam timukat mo, kanam? Awanan na, angkal. Nakimusan lagi ti pautang ko. Da kayong tumat. Durog kayo ngamin. Awan mo't siguro ti makunam kanya kanak ko. Tabi nagbagaan ka mo't. Namin ano nga inupay ka. Ngam pasaray tanak pay ide. Apaan nak, bugkawan nak. Pasensya kayo, nanang. Pakawanan dak. Nakulapan ti panunot ko. Gapu iti kinapintas da dya babae. Nadlaw ko nga minen, ididamo pa ilaeng. Nga adda sa bali nga ugali day dya babae. Iso nga adayo tiriknakken kwa na. Sayang dya kwartak, nanang. Ala, sapay kumatamakembagan day dya babae. Saan abali ta na ipablatter mo matan? Una nang, matiliw ko man. Tapno awanin ti sabali ang mabiktima na. Aklo na ka nagbali na kamaag gapoy ti kinapintas dayjay a babae. Nagpalilawak, nagdarasudusak,
banag pagbabawyak ngam anyan tanaladawan ti amin. Nagserbi nga ron nga adal kanyak da dyan na pasama ket inkarigatak ti bimangon manen. Tawan tinaglabas santo na tiliw da dya babae ket ado kami anang idarum kan kuana tasaan lagaya masyak tinangaramidan na itikas jay. Alakastan tigayim mo Delio. Alagagayam ditan tinagpatinggaan da ita pakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tugayim yo Jenna Almoite. Thank you manan kat God bless iti tungkal maysa. Manang Biyada! Hello kagayam na imbag nga orasyo at tumanan tagayam yo Jenna Almoite akas manang biyanang amang kumusta kada kayo amin nga awan labas. Welcome dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kapadasan ni Kabsat Marisa napud no nagan tintay drama. Ngamsakbay ti amin hello mampay kada Zenny Talingdan dita Singapore. Christian J. Javier ken Carmina Luja dita Kamiling. Kasiman ti kunani Kabsat Mari. Dear manang biyanang, makuna ka na sing petak nga asawa tauray agong unget nilakay ko agul uli makaklata. No pagsasawan nak na lumamay latta ti panagsao. Adda ngamin ugali ti asawa ka man nagrurod. Arsagid ka nalaing agpabain. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Mapanta ka din lakay. Nakarubuat akon. Aguray man tanay. Agsarsarmingak pa lang. Itay ka pa'y asuman narming. Di ka pa'y nalpas ang nagsarming aya. Awan mo't kukuam di tarupam. Kit-kita am laang mo't di tasarming. Ay, masurunak nga rod dito'y nga agong. No apay mo't ngamin akastoy. Ni, apay. Anyat problemam di taagong mo aya. Timangad nga rod. Kita maning. Imbis pasalog ko matiturong timurdong na. Saan? Tatimangad may. Kasla kaya't napailat agsubli iti nga ato may. Ay natila pa kasiksikuram. Mapantakit din. Kani, ang mga nuawan masambot na alugan. Sapay lunis ita. Narigat ti makalugan taado ti pasaheros. Sikan sa latrumwaran. Agbate akon. Ni, apay ngay. Katsi ka nga rod ti mapan agpadental. Sana yun. Oray tasaan mo't nga agsaksakit tingipon ko. Inton kwan agsakit tumanen. Agreklamo kan tumanen. Napukaw ti ganas ko arumwari di nagsarminga. Anya, ay unay matikas ta nga style mon. Nakarubat ka lang arudan. Ala, mapantakiting. Saan ko na lang arudan? Masaduta ko na rumwar. Mapanakit di ija garden ko. Tay nakagdalos. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ne, nasapa ka man anagawid. Nalpas mon jar aramidam ija garden mo. Saan pa ya? Nagpudot. Hay, no apay mo't ngamin anapudot no aginit. Kat, anya nga rod ngay. Iso nga rod ti usar ti init. Pagpapudot, tapno mamagaan dagiti binilag. Wala grabe mo't ti kinapudot na. Maksit ti kudel. Nakapudpudot. No apay mo't ngamin nga dainit. Ay natila ibagbagam. Inton awan init, agreklamo ka manan. Hay, saan ka ang mauawatan, Eddie? This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kumusta nga'y nagitimulam anateng edi? Adun sa timulam Masurunak nga rod tata. Inaggaskit din. Anya? Kat esprema? No apay mo't ngamin apati iggas. Kat naparswa. Ha? Awan mo nasaya nga itudda dito lubong. Mangdadadahil dalay timula. Espream! Mapukaw tumatla dagit ang agas. Sayang timulam. Ora ispreak na ijay. Adun to ti dinadahil da. Katuray Espream lata. Hay, napukaw pa'y katiganas kon. Mangnamnamaak nga adun to ti maapit ko amulak. Ngam dinarup katigasan. Makapaawan ganas talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kat, baybay amon dagi jay mulam, di mon asikaswan. Bambanog lang niya garden. Aumpay ganas. Dinadahil lagi niya apistay. Kat, mairemedyo matay na.
Ispriyam tapno matay dagita apeste. Saanin? Bambanog lang da ita. Agsublidan tumanin. Kat ano talaga akas ta ti aggarden. Agpasadak lang, bakit? Diyak kayatan ti aggarden. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Awang batay tricycle yaw maray. Wano rin warni iday. Wala nang taagpasada manin jay manugang yo. Anya, nay, kunak man no nan kaya tagpasada. Kat kayat namanin nauman nga aggarden isong agpasada manen. Nakaapitan na ya. Anyat apitan na ngay, kat binaybayan namat. Gaputa inarakti igus na upa yun. Napukawan ti ganas na nga garden, iso nga agpasada man kanun. Anya, ay isan man na mawawatan ti ugali di asawa mo. Awan sa magpao ta trabaho na. Ay, jak mo iti dadya at tao nanang. Tanuan niya timbaga na, isulatan, saanan mabaliwan. Akala, ano sam, tay sumot ti kinaya mo. Nagadumang amin nga gararam kan kay day. Nagaduda pagpilyam ngam no apay nga isupay ti pinilaym. Ay na, di yun ipalagip tinapalabas nanang. Ta saanan maisubli day na. Sana bale, ta di nakabkabilan ni Eddie. Normal iti agasawa ti saan nga agkin naawatan no dadduma, nanang. Ay, makapasurun mo dagito nga uban, mate. Arabiin, Eddie, agidakan. Taigda po munta silaw. Diyak makaturog no nakaunti silaw. Aguray ka katadda per aramidag. Unay ka mateng. Anyat kukuam, aya. Ikatek nga ro dagito nga uban. Kalbuk sa dayto yan. No apay mat ngamin apuraw ti kulor ti uban Di pa'y la green one no blow. Tamay mayat basit akitaan. Pati uban kasurun mo. Anya ka kadi. Pasit nga rod ti panaglakay kan panagbakit ti kasta. Pakulayam laangan tapno awan ti pakasikuram. Agtubon tumat lang. Useless. Agpakalbo ka nga rodin Unsa tapno awan makitkita kon abuok diti ulo. No apay mat ngamin nga dapay la buok ti tao Di pa'y lakalbo kumaamin na tao. Tapno awan ti sakit ti ulo. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Manganan lakay. Umay kan bumaawon to'y makan. Sinalbag kayo manaw. Nagkunang nga agrugit kayo ti balkon ngay. Ay. Anya manan ayat ti pagungungtam di talakay. Umay ka manganan. Dagita manok Nagrugit dak dito yan. Nagawan babain da. Paungatin dak dagita Ala baybay amon taaladan tanton to'y balkon. Tapno saan da makastrak dito'y. Kinawan mo dagita. Iso adi mo tutupan. Ilakok tumanla amin dagitan. Ni, saan babasit da pay laang. Naimbag tula apartyenta no dumakkel na. No sakit ti ulo ti papa ida. Nasaysaya at lapukawan idan. Ilakok din. Aladan talaangan to'y balkon. Ikanta iti screen. Saanin? Gastos manan ti pampanunutan. Ilakot akit din dagita aman manok. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Anyamatan. Nagsakit ti tiyan ko. Labsugak. Nagaduma nga mintikinan mo itay lakay. Indwal mo nga mintinangan. Kahit nabisina nga rodmite. Unay mo tikas to nasakit talaga bakit? Kat ingkag si Pag siaran na, kadyak mat makasisiara. Kat no iso nga iti solusyon na. Ay, anyamatan. Siganto mga min. Inimas mo iti gusto tininutam. Nyangay. Naadukla nga rodan tinangan. No diyak ka imasan ti agluto, agreklamo ka. Ngam no ka imasak, agreklamo ka maalat ta. Anya nga iti kayat mo nga aramidak lakay. Ay, made, nasakit na talaga bakit? Ina malamag magnan. Tapno mapalpaanak. Mapanak iti balay dananang. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nanang, umayak man nagpalpa dito'y balayaw. Masurunak iti balay. Apay manan Addaman di mo nagustuhan ije balayaw. Daya manugang yo Sinubraan na ti kinaimas ti linuto na. Iso nabsugak launay. Katnay,
Nasakit mo ti tiyangkon. Anya, di ka katagyaman ta naimas ti luto na. Wen angam na si makit ti tiyangko. Tanabsuga launay. Kat inungong taman siguro jay asawa mo. Kawan Anya pa'y ngay. Kanudyak mo nga minungtan. No adadyak kayat nga ramidan na. Agruamit. So may mayat no maungtan. Tap no mangrik na. Ne, kita di mo sobraan ti mangungungat ije asawam. Tama nga numapunwan. Addarik na jay asawam. Addamat puso na akasken ka makarik na. Saan abim mato ti puso na? Saan agaputan na singpet? Kat agruam kamutin amang unget ken kuana. Jak pa'y ngamin napuutan nga inapa na kanimari. Si kalat mga papa ken kuana. Kat basol na mo't no apay ngungtak. Wen ngem unget adagos ti pamayam. Imbes akasaritam itinasayaan. Ay na, amunan ti ugalik nanang. Diritsaan ti panagsaok. Kanuray da kayo, amuyo da ita. Wen, ngem dinak ipada iti asawam. Tasaan nga agpapada tirik na. Iswa kita umbasit. Di ka unay, anak ko. Anya mo da dya trapikan? Bad trip. Basi lagi nga rudon tinapasadaak. Ta traffic mate. Wish! Apay kanungay at rapi. At nga rod karo. Taimpumpunda ni bakit karya. Ado da kita agparparada. No apay mo't ngamin amasapol nga agparada ta no damatay. Nagbubuntog da pa'y mga rod amag na. Di ta kiti partakan ta numalpas sa dagos ti pumpong. Kat kas di nga rod mo't tinakaugalyan tayo. Adda nga rod nakita mo nga agtartaray amapan mangipumpon iti minatay na. Awan, kastagid di ko matimayat tapno mabiit ang maitabon dyan atay. Tumaktak iti biyahe lagi dyan. No apay ngamin anatay day dyan bakit karya Kat bakit mo't dun? Tiyempo na mo't siguro ti matayin, No apay ngamin amatay ti tao. Tila pa kariribo ka manin, Eddie. Kasta talaga. Awan bumato dito irabaw ti daga. Nagado pakataktaktakan. Diyan may isa pasahiros ko itay. Pinag-migraine na. Si makit tulok iti hapde. Apay ayan. Una, tanagang late. Anya? Unay man day dayan. Agpailing saan agdigos. Sa pinagtugaw iti likodak. Katimpangato na di imanatag kapit nga road. Ay na, si makit ti ulok. Ala, baybay amon. Ado unay ti paka-estresa mo lakay. Umado dagiti uban mo, nukas na. Di mo pa kariribukan dagiti adda iti aglawlaw mo. Baybay am. Kasi ka mamot ti makiabay ti naanglit. Nung saan agsakit ta ulaw. Ha? Ni, kat di ka agungat Anyat pagpungtutam ngay. Madi mo gamin ti style mo no tatuma. Tadinak pa'y kampiyan nga asawa mo. Akas laki din kamali amin kar aramida kaun. Saan akas na? Diyak lang amin kayat ama stress ka, lakay. Maditi kasta nga ugalim. Kontrabida ka kanayon. Ala, huston. Sorry nga Ruden. Pasensya kan, Eddie. Siya kun ti agkid daw iti dispensa. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Ne, nakaparada man matanto'y tricycle yung umari. Abay, sana nagpasada nila kay mo. Nauman tata. Adaman din na nagustuhan ijay paradaanin Iso ang nagsardeng manin nga agbiyahe. Anya? Kat, aggarden man. Hay, jak man amo tata. Adamat ijay likod ti balay. Jak amo no anyat kukuin na ijay. Inak man kitaan. Tadaman buludak aramyentana. Ne, agar-aramid ka matitiwalis ting-ting. Edi. Aywan tata. Aglako ak man itiwalis ting-ting. Ay, ado ti pagbalinan day ta. Nagadumat araramidam. Wan tata, tasayang mo dagiti bulong tinyog me. Nagadaw. Gumatang ka to Isursur kon to nga ilako dagitoy. Ne, mayata. Sa bali man ang ti pagkwartam. Wan tata, may mayatin ti kastoy. Tawan siguro ti problema. Aywan,
Buludak man tayo tools ti motor mo. Tadaman reperek barok. Ha? Ay, jaki pagpabulod day jay. Tama nga lumapukaw ti daduma akargana. Kompleto nga min day jay. Gumatang kayo matitigamit yo ah. Sana puro bulod. Ha? Madit agbulbulod. Siyak tupay. Jak agbulbulod. Tama nga lumakadadailak. Iso pasensya kayo na. Ngamjak ipabulod day jay tata. Ingkay gumatang. Tapno di kay bumulbulod. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Sagmamanungay tawalis mo, pare Ede. 50. Tanapuskol day tamare. Gulpim ta 5. Ta reserbam ti daduma. Ay, nagngina mo. Kunak no 30. Grabe kamit ngagtawar. Amumot anapuskol. Tawaran pa'y laang. Kan narigat ti umuli tinyog nga galit ti bulong na. Nagngato dya inulik. Ah, Di mo pa'y ladawatan. Naglaing kayo agtawar. Kit nagriga mo tagaramid iti walis tingting. Kumaano pidpidutak lang ta iso. Ngam sa almait. Pagrigrigatak nga aramidon dagita. Pagpuy-puyatak pa yun no daduma. ay, ala, pasensya kan. Sige, sige. Mangalak nga rod iti maysan. May salang talaag. Saanan? Numapilpilitan ka, ure saanan? Ado ti pangilakwak dita? Saan lasi ka? Barak! Ala, ay sus. Para day jay lang imbagak. Nakaungatan. Nagloko mo dita kumpare kon. Arsagid la unay. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Ni, apay nga intupak mo mutin tabi naklay mo ala kumaawalis, Eddie. Wana, ta nagbabarat mo da kita paglakwan. Di da maawatan tirigat ko anang aramid ka na kita walis. Apay, awan na lakom oray maysa. Wana, ta nagbabarat da may. Masurunak, di da pa'y ladawatan. Pinatawaram ko maidan tapno nakalako ka. Saanan? Usarin talangin da kita. Naglalaingan dan ngay. Bakbaklayang ngay sur-sur-sur. Nakadagdag sa'yo. Ngam di na pa'y maawatan day tamad. No apay mo't ngamin angat datatao akasta. Awan asi day ti pada ta tao. No apay mo't ngamin asaan ngagpapada ti ugali ti tao ah. Kat talaga akas na Agduduma tayo nga rod iti ugali. Ala, baybay ang nga rodan. Di kan agrurod laka. Anya mo ti kasto aluton ngay. Naksit may. Anya ka mo tin mare. Awan pa'y ganas ti mangan no kastoy. Basit na ang tinakset. Ipakan kunton iti aso tinakset. Aglablabaak ngamin itay iso ajak na siputan. Di mo ngamin paggigidanan ti trabaho amay. Bakbakitan ka nga wan amom. Ha? No apay mo't ngamin nga daman menil mo no daduma. Puro palpak ti trabaho. One! Manarak no manarak! Ha? One! Palpak ti trabahok! Manipod nagdanata! Awan na saya at ngay naramid ko para kan ka! Sika lang ti husto! Katsyak! Palpak amin! Awan husto ngay naramid ko! Ne. Apay akasta ka ngay. Apay, sika lang ti adda karbangan na nga agungat edi! Awan karbangak nga agriaw! Ha? Nabayagan nga agul-uli makak. Pinaspasensyaan ka. Tabarang kunak nagbalbaliw ka. Numaamiris mo dagiti bidot mo. Ngamsaan, takumarkaro mo ti kasta nga style mo. Ti bulok nga style mo. Mare. Panawan mo tantap no irwar ko ti im-impanak asakit tinakamkan ka, edi. Aglablabas ka ngaminan. Pilpilitek apukawon day ta sakit tinakam. Tanam na maag ngagbalbaliw ka. Ngam saan matgayam. Isu nga ita. Panawan matan tapno irwar ko tinakadulin asakit tinakam ko. Ha? Tiamom, husto amin nga aramidam. Feeling perfecto ka. Feeling mo, awan apulos kang malim. Ngam di mo amo anagalas ti ugalim. Rinukar ti aramid mo, Eddie. Mare, anya ka din tatangay pagbagam. Agawidak pa ilang ang igebalay. Agkupit ti barukong ko ditoy. Kadyak maibaga, no agsubliak tupay wano saanan. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Panawam ke din.
Kasta mo latararamidan na ka, panawa maon. Nanang, Ento nagsakit ka iti puso, gapoy ti kasta nga aramid na. pilpilitak nga awatan. Ngam napunuan ako, nanang. Nauma akon ang mga awat latan kan kuana. Isu nga ro da panawa mo, tawa mo lat serbina nga asawa. Nanang, No kaya mo, siya kung timapan mangala ka dagiti kawus mo ije balayaw. Ala kamin dito yan. saan pa'y lang, nanang? Taag palami isak pa'y. Pagkalmaag pa'y tirik na. Nanang, anya nga tangay tinagbasulak. Ado ngamin tinaalas nga style mo, anak ko. Taoray siyak nga inam, kat madlaw ko ti kasta nga ugalim. Di ka masaksakitan na, nga masapol ama-amwam dagitoy, tapno ammom ti baliwam. Awan mo't amok akamalik. Ti ko naman, ngam nakaro ti kinaarsagid mo. Ken nalaka ka nga agrururod, ken nalaing ka amang pabain iti padam a tao. Ha? Dagita tiliklikam nga ugalim, ta saan anasaya at ti kasta. Kitaam, kat awan gagayim mo. Adayo tirik na ti tao ken ka, takasta ti ugalim. Iso abaliwam day nga style mo. Napunuan sigurun jay asawam, iso akas jay. Nanang, No kayat mo ama urnos tinagbaetan nyo iti asawam. Agpakumbaba ka. Agkid daw ka iti pamakawan iti asawam. Binugkawam mo ngamin. Ken agkakasakit pa'y dagiti imbagbagam ken kuana. sigud mo't akas jeti bagbagak. Ngam itala ang alimaban. Wen ata na punwanen. Palpalabsen nala siguro dagiti imbagbagam iti. Ngam talaga adinan kinabailan dagiti imbagbagam. Iso akas jay. Nanang, Agpakumbaba ka. Ay wam di asawam. No kayat mo pa'y amaurnos ti amin kada kayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. sorry Marie. Naamiris kon dagiti bidot ko. Pakawanan nak kuma. Agawid ta kuman ije balay. Pangaasim. Kasalak agbagtit ijay nga awan kadkaduak. Promise. Agbalbaliw akon. Di kan ungtan. Bugkawan kan pabainan. Agsingsing pet akon Marie. Asawak. Rumbeng lang agbalbaliw kan, talo makay kan. Diyak ko makayatan ti agsublikan ka. Takas la na trauma akan ka. Ngam ipagpagapok iti panagasawat na. Kan inayat ka mat, nga uray kasta ka. Dimteng lang amin jay puntuan na punwanak. Ala. Tabumawi ak bakit? Basta di naksinsinaan Ay ayatan ka. Kat noon nyaman tinagbasulak. Pakawanin nak. Kat sulnitak tinagkurangakan ka. Sige. Agsubli akan ka, Eddie. Ngam no ulitem tupay nga aramidan ti jak kayat. Ladingitan. Ngam talaga asinaan kan. Kat di naktun maay-ayo apulos, Eddie. Wen, promise, bakit? Saan na maulit day jay? Agbalbaliw akon talaga. Inikak iti tsansa ti asawak ngagbalbaliw kat kas iti imbagaken kuana nulitan ng aramiden dagiti jak kayat talaga asina akon. Ngam ka asina jak metten nakita ken kuana dagita tanagbalbaliwen anamin pinsan. Alakastan tugayem mo Mari. Ala gagayem ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Manang Biyada! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Salamat manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.